Kaseng Kongres kalau ong baladon kam ban Khmih Bniah yaka Reservation policy. Abakran bakinong patay kubor hadian balawai ke jingelang jong barok kiseng sain pertay hinen gesngi UMLA ke Meliam uba Roni V Lingdo ulo ong baka Reservation policy ke don menta lak san puwais nem bat kepo kala day ban Khmih Bniah biang. Ulo ong baka Kaseng Kongres kan sasyong perkat bat rai helo ke nikaman. Hadian bula kento baka Kongres ke day ke National Party kumta tangki MLA kimla ban shim ya kerai. Agajuk kapor UMLA ka Sning uba Celestine Lingdo ulo ong bakanu kanu kerai jong Kaseng ke day ban long ke bayo ijngai bat ban syurai kirki. Will only be constitutional experts, legal experts, demographic experts, economic experts. Kita akan pilih ya berkait pula menong kat kene ke policy. Kapan kita nilap menong kemalong mentang atrai marsi teng ke jimbun beriu kita kena semla jongi ki bahapo lai pula sansna. Te ya ka lawe jongki nimla manusia rai kerki te. Denam tang ni sultanat bah komiti mene berkait nirungil ai jumut na Kaseng Kongres manang expert committee tumar pi ka rai ka bangin sim menta dese hadir kano snam ban review bang tipte diladangi pakla menta ngin kita ekelawe joki kun ki kiti ki kun sama juni Kaseng Jaintia ko